Habíoch gur tóirs cúlach, fáilach fu digin ar an stóv, poit coffi, do cheolach mo chimichail a bhúrst. San streisio ha mi a deanú recipín a hat ors tolach na scú agus a bhíoch furiste ru taim cúteoch. Hic isteach cúlharám. Ha mi imit mo chlof banana a dheanú agus ich ach sé seo Ballaichean Banana hat bóg blasta le uachgar chocolate hat cúnartoch. Sé seo ingin a recipín is éireast an san húil agus son seo a hóiseach ha banana abich acing agus a seo gama abich. Ach na sat seo gan a bhin ha seo perfect son an recipe a seo. Mar sin. Asculishing banana. Steach leis. Agus nus abich a ha son nus milish a vís na Ballaichean. Ha mi ddíoch dul a fránach seo, gus nach bí pís an mód banana an. Chan mi hín jail ar pís an mar sin. Agus rí sin ha blas vanilla acum. Agus nus sin na chéile. Agus rí sin ha Allspice acum. Mi ddíoch a gúirí Spain sin. Agus fer seo blas gama bala. Ddíoch colachrí lof banana di na Ballaichean acing. Agus an sa bhóla seo ha cashew agus apar go bhfuil seo blasta bia acum ar líd, nó bóla yogurt, nó fuse toast. Steach leis. A seo go bhí mar an glú an san recipe a seo. Mas saling agus syrup maple. Mi dul a visca sin I chéile. Appa go fáilach áling an. Agus an sa bhóla seo ha flúr corc agus ddíoch rangní seo le bhí cúr corc abisteach gan a blender. A seo bhí cin colachrí tuis brisketjin. Agus haga ma blasta. Ddíoch caim morst, gus yn I gari chéile, clecad cúla Spain. Nuair haus miniach gladja seo, ddíoch fiach pís le dolávin, mar sin. Mar sin perfect. Agus I ruta Charlem, chocolate. So am I clecad da, jiffer shores, a chocolate avis chofakum, agus chocolate bhorach. Agus miski hí sin. Hat sean ma horst ans de wacke, son lón nó fiúsnar hau acroch ag upper. Ddíoch agsa mi. Sean is sin in ratio a ha mi a géirí. Is minnig go sean is ddíisiil son Ballaichean a dhéanú leis. Schaal ar na chips chocolate. Apper treat. Gydach tú jiffer brute nach chur a bhrain an recipe ar seo mar cnúhin, nó síl sa mi a córta rút. Gus gydach tú cúteoch peanut a chhlechcach. Ddíoch a réir dé a córta rút. Chnig mi an recipe ar seo ar na mian an social days fa fis acum. Gymryd o féim acum seo iaching. Agus alle steach leis. Agus héiad seo isteach gan a fridge ar sáin fasgur 10 minútin. Han na Ballaichean fuair agus a camal chéile ma. Mar sin a mi dul chur barach chocolate dís. Agus ha chocolate gealacham in seo. Mar sin a mi ddíoch dul hatla seo isteach. Ddíoch dul hórs bath buck ga agus brach leis. Is ha rútbach chocolate acalawns mar sin. Wel scríbach seo amach. Stíoch rútbach a chur molach gach fear. Stíoch mar sin. Moet we jarig nog in.
Hier nog zo'n pak aan crunch ar y bwlwch. Chaneem y cnwyn ych ydw'r hwlygyn mae'r nacholi jeoler. Cnwyn gydych diffused coconut ych lechgych, no barwch chocolate. Hier nog tuurus alles y fridge, agos biad sio jesio. Koha femige wie kan nog truffles aan de buurtje naar haar schoaket. Ham i erwyrin vet iaching. Gaan je vakel aan appelus.